1. Ato ni duaon. Malingaw ba ta ni dua? Priso de Korea ni day. Sama siya. Oh. Ah, di mable day. Priso juga macam ni. Tara. Aw, ituyok din ni day. Luglugon. Luglug din ako day. Luglugon din ako. Okay, ablihan na to. Nihine na to. Bisin na ungo ba. Ablihan ta ni. Oy, I need padlock eh. Same to be sign kind of pendicial. Oy! Naunsa naman tao ni manananggala eh. Buang sila mga hadlok sa day. I need crowbar. Sino ibang nagdiri pa? Ay, trap man ko. Sino lungon? Lungon yun. Piso wifi oh. Ticket. Piso wifi ba? Ila Jerome. Oh, bro. Blocking from inside man. Maybe I can break the glass. May cashier, bayad ko utang. Nagana na ko utang na ba? Pero wala ko problema. Ay! Saan taon na eh. Bata. Loh. Saan niya? Loh! Naunsa. Oh my God. Iskot na. Iskot na. Iskot na. Iskot na. Balik. Iskot na. Iskot na. Tago. Sus, kubaan ako eh. Abi na po unsa ba? May kahoy oh. Basurahan. Oh, nay sardinas. Sa tigutumon dira. Sa dilatahan nila. Tomato. Oh, alam mo yan sila. Sardinas ay. Oy. Gini wak ko nakitaan. Di sa ko padakay murag ni ungo gina nasi kan. Nasi tiguwang. Na ay cashier nawag ta uy guba man nilang kuan na sikot na dasa ta kahoy buna basi mamunal ta ato iduot ni 1 2 3 go Takay, sikot ba na eh. Nandog juga na. Tiguang nga, munal. Dabunal, ayaw nala. Ay, bunala ba? Ayaw nala. Where are you ko na? Where are you na? Ara ko dire. Minagay lula, ito bunalan be. Bunalan na to.